Mwana wange. Mwana wange. Mama nabagana n'omwana wali omupangisa ataidukira mama we yakoba ati nga yatakwenkesi omwana omuwala nga yatakwenkesi ati wemungemerako omwana waawo nenda mumutwale ku poliisi ndikwenda kusiba amaka ago mbatunze naawe we bali kati nze nayagana omwana oyo ng'omuzaire Kyakulu babaire abaana basatu babaire omwana yebeeta Shafiki wabaawo ni Kyakulu owange n'omuwala nga bamweta Vanessa. Kale bambi nga woli kubona mbeera ya kikangabwa kwazirana biwobe eno mu katawuni ak'emagamaga mu DCI Mayuge ng'eriyo omwana ow'obuvubuka myaka nga 19 ku 2 eyeetuze oluvannyuma olw'abazaire be okumulobera okujja mu maiso n'okwenda mwana mwine ow'obugalo ow'emyaka 13 gwayamaliza naye akabanga nga bendagana ku muliraano. Omuzaire tosayinirobera mwana afuna isano lwaki olw'ensonga kijamuleetera okwetuga ngono bwakozire ekyo olw'obuwomi bw'obaka oli mulobera akoba kamale gavaawo. Omwana wange omwana wange mama omwana wange afuye tumutegere kwa amayina ge nga ni Shakul era nga aviira amaka gano mu Kinoni mu Magamaga Town Council era nga ono awonako olw'eggulo dabesa wanga 12 mama we yamwagaine nga alina akawala akato ka myaka nga 13 kabaire ayenda wabula nga abazaire ab'omuwala babeire nga bamwegerera aliwe tuli kugemya tujja kusiba tukutunza n'amaka ag'owimwe era nga omuzaire wa Shakul oyamwagaine n'omuwala yamukoba ati omuwala oyo mwesoni we era tambula ojeeka wabula nga oba oliawo ekikola kino ekya mama we kumulobera akawala akato kyamulumye ng'omwana omuto era nga yaize waka ng'alina obusungu bwe bagira okulambala nga tebaidi ndowooza da Shakul wabula ye obusungu bwabeire nga bulobi okaikana era nga tutegereku nti obwire obukeesisa agemye isuuka lye yatolako akawuzi yasiba mu nnumba waigulu yeetamu omuguwa yeetuga era nga kunkyo kwa leero mama we akaire kunkyo yamwetanaku ati Shakul nga taidinga omwana ali mu nnumba yafiire. Abatukobeire nti Shakul ono ng'abavubuka abato abaire nga amaze ebbanga nga alina akawala kayenda ku bulinaano bakeeta ka Vanessa era ng'abaana abato beeyenda ino nga nigule gwene omukwano gubeeta omukwano nga kyalyaku alina ne Vanessa akiryeku era nga ne Vanessa yena kyalyaku alinda Shakul akiryeku wabula olw'okuba nti bano babeire nga bali ku mulinaano wabaire w'obutagemagano oba omukwano gwaibwe gwaleetawo olukonko wagati wa famire dombi era nga abazaire ba Vanessa babeire nga besomeranga abazaire ba Shakul nti omwana wemwe gatava ku mwana waifwe tuli kujja kumusiba tubatunze naawe bwe muli era nga otawo lubairewo nga bano bayombagana. Amana gaganize wadde ni wano mu Kinoni tugwire kikanga ky'omuvuka munaife wano bamweta Shakul nga yetugire mu nnumba agwo mukuba tuli kulya ati yetugire gwa muwala gwaki aye abavuka tulina okwebeeramu tutuna kukolanga kusalanga buli kimu tulina okwebuuzanga kutukole tuyikaikane nze amawulire mpulire ku ssaawa dibeere 2 ku 3 awo ati omuvuka munanga afiire. Town Council mu Kinoni era nga tuli mu kikangabwa ky'amaanyi ekya mukwano gwaife okuba nga yeetuze gwebeeta Shakul enuma y'ebuvaaku eri omuwala era yeetuga mu Central so omuwala oyo y'okwetuga yali mulenzi nti omulenzi yali amukyaye bambi ye naye ekyawa yeetuga so titwidi mukwano gwaife ono ino kimwetuziiza kuba tijjaka nti ova muwala oba ki wabula tukaali awo bwa mubi woowe era nga nongera okubiriza mikwano gyaife abavubuka abali eyo nti bannange muteetuga ojja kwetuga olw'omuwala naye omuwala ajasigala ng'alya ate afuna abamukwana so nongera obakubiriza nti omuwala bw'aba akukyaye funa omuntu yenayena gwe weebuuzaako ajja okuba nga akukansolinga oboneke nga oyikaikana okwira mu miraala. Bambi mukyalo ono ni mama Shakul ono omuvubuka yafiire
era nga tukitegeire ku nti mbu yafirirwa kumulobera kukwana mwana muwala so mami tukobere ku byabere bitya tukitegeire ku nti igulo babere ku ni Shakur nabaire ni Shakur bote nabaire nti imo wange wano omwana omuwala yavere ni jaga nze naserengeta emandu eno nga amaze okubona n'abaagana babaire abaana basatu n'omwana wa neighbor wange bamweta Shafiki nga we bawaya ng'omuwala aidye nga yereta isajaga nga aidye okunona amaadi butenze we nabagaine nakobani Shakur bakwewerera bakutaako enkesi Shakur bajja kusiba ojja kuvundira mu ikomera nti namba ovaawo nankani Vanessa muveeku Vanessa ayenda abalenzi bangi kuno aya alijja akola ki niwe gibalijja okugema igwe niwe olijja okulumala Vanessa myaka ngemeka oba myaka 15 oba nze tidi myaka gye nakoba nti muveeku nti alina abavuka bangi kuno aye niwe gibenda okugema batukoba otutunza wano mama we tanenda sayina yo nakoba atiwe oligalira baba we duzi wano yali yakanvuma nga ndijja kubululwa ngezira kyemukoze yankoba ati lubone wedukani aiga ngenzira kyemukoze bapangisa baana abirye bapangisa baana abirye nze bankozane bali bakase kuntwalano mwikomera yeso nsa ku mwana wange ono yakuba omwana wange ono nze we najja okubatasa yajja ku polisi yakoba ati nze nakola ki neyimba n'omwana wange namukuba okay so buti Shakur wo mukoba kutuva ku Vanessa ndoza no we mukoba kundiva ku Vanessa yatambula yaserengeta emanga yamala yeirati nze weyaize yingira munumba nze tiategeire nti oba ali n'obusungu bwe nga bulido batera okutenduka omusana nti ayingire kutenduka olisesa wendala nga ali n'ebiri kumuluma ayingira munumba yatenduka ngandi nti ajide kutenduka buti olwaido namukobye ndi Shakur tujye mu nimiseeku yakoba ati mama iwojire tondeseeku ati ayaido wonandeta ndakujja kati mpuine kunche namukoba Shakur situka Shakur ngezira akola ki avugira ze nakoba nti obansirikirire nagema embago yange najja ku lwino nakoba omwana ngo wobuwala tahiya namukoba nti kola ki oida kuida n'akaveera kano oide n'akaso tuida kwagala emmere twire ze nanjira okubaawo nga bakoba ateeka eri ebizibu kyokuba ni kunchi ofulano nga twaidinga omulambo guli omu nkobye emweseeku enkyo nga ndi kujjayo okulima kubanga twakoze program nga tuli kujaja tulime yalaba kwiramu yadema kwiramu nze n'atambula n'akola ki olowooza nga oti akali mu busungu bwaitu so Shakur ni Vanessa babe bamaze ibanga nga bendagana nze tidi ng'ebyabaana nze tidi aye nga mama we saaye nayo ansonenkereza nze yakoba ati nina obatunzaawo memale tuve kuno ate ataida kutuuka ekiseera agalire mupangisa waana abirye Shakur abaire wakumeka mu baana bo abaire nambeti olina bameka nina abaana bana abawala babiri n'abalenzi babiri abaire asoma kyakumeka Shakur abaire yaleka osoma yakoma mu P7 yadema okukola enankani ebibuuzo Vanessa asoma kyakumeka kyakutaano kikambwe bana aya vera yenda abasada abavuka taidi size ye buli mulenzi kuna amutuuka kawala kama gufuino kamalaya muno mu kitundu kale bambembera neyo oyo ni mama w'omugenzi Shakur nga tukobere kyabairewo teyagende mutabani we nga alina omuwala ow'emyaka nga 13 15 yebamaze ibanga bamulobera era babenga babewerera ati baida kubasiba so nga mami yakwa ku mutabani we ativa ku muwala uyo mwesoni we otatutunza maka kyaboneka kino tikyasanuzisa Shakur era olwaize waka
bujiro okukyanga yeyimbyemu omuguwa ng'afiire so embeera bambi etoweeri tindi kutiisatiisa ng'oyo omukazi mbu yabeera atiisatiisa nti mpozi yakobye mbu oyo omukazi ajja mukola ekintu biki ate nga kibi okwogera ng'omukazi oyo yayogera ati maama w'omwana oyo wataalire maziga ajja musiba ekitegeera ekyo kibi yakola kibi yandityaime yandiresa omukazi ye naye atyama baawaya baayogera ng'abantu baateesa ku kintu ekyo aye kati bonna atuusiza omwana wamwine kukwita wamuwala we ekyo kikaze nkivumirira kibi yandirese kale omuwala baabanga bagemagana weire muto feini aye nera batyama babiteere neere ng'abantu abakulu batyama bakiwayaku bakyogeraku bakiteesa baafuna solution kale bambi tukaali mu katawuni ak'emagamaga eno yebeeta mu kinoni nga twogerako ku n'abataka n'abakulembeze ku ncuko eno yagwirewo omwami eno ni chairman era olwokuba nti chairman ow'ekyalo alina bingi bye bamutegeezaako chairman gyebali kaiso na gyebali so tukobere ku amawulire gafuna saawa nga imeka lyebali sanga 3 kitundu nga ndi wange waka nga ndikolaku emirimu gy'abataka gye bampa naawulira emiranga nti eriyo omutyame wange yeetuze emirimu gye bampa nsose nagireka nedda nabona nakakasanga kituufu omuntu yakoze eki yeetuze nga ate muvubuka mutale myaka nga 18 kwabiri awo aba takozesa ku bintu bye badde lukulowooza nti ebintu biviirako abantu okuvaaku endaye njo tikide ekyo nze tikyogere aye tibwakosa bintu bire kati ze nabwe ntuuse nekakasa nti kituufu omulambo guliwo so oyingire ku munumba ningire munumba abeere mu mbeera ki abeere nga amaze okwewanika ye nga atyaime butyaime ati aye nga ali ku mugwa yetugiire isuuka kati ze nabwe mbwine nti okuba omulimu omusango gw'okwetuga ogwo tigwerusi n'ajja ku poliisi n'alipootinga era tuli wano tuli kulinda poliisi ya Mayuge aye ng'omulambo gwo kaali munumba ono yetugiire wa baba we wa baba we kati n'asaba kino abavubuka ab'ekyalo kino okwetolamu sitini solution era nguli kisoboka nti buli muntu afe nze ngulina fayira aye kuba gye tujeeye zirava ikutukobera nti ekiri ekirungi era nguli batukobera nti ebiro ebirungi nguli twena twagolola okwetuga tini solution bw'obanga olina ekizibu kyo kyona kuba twena tulina ebizibu funaku ku mikwano gyo okusirika tikikola makulu funaku omuntu oba omunaidiini oba mukwano go oba jamwerusi tukansolinga okati ekizibu kyo ki aye empeera naawe omaze okwetuga tokkayira mirembe na mirembe kuba wotuga bantu bajja kukwerabira tuli wanu tuli kukuba emira nga tuli kwaziirana aye munaku 3 ina nga tukwerabire kimami wamawulire gakwagaine wagana amawulire ganda gaine waka wange mwembaire bankuba bati muno oliawo mama Bright Shakulu akoze eki afiira mpola Shakulu obaire mwidi mbaire mwidi nze ng'omuntu ng'omutegeera otya abaire muvubuka mu myaka wa 2019 awo tiro muno okulumuka okutuukawo nga kikanga bakyamaani ng'agemye omukuwa mpola mami ng'eneyisa ya Shakulu ebaire etya neyisa ya Shakulu ebaire embeera nnungi ino nga wazira mutawaana nga wapoole nga tava mu bana kigambo ng'ali awo muvubuka mulungi wapoole ng'era tomuseemu mwene kigambo tasobola akola ki tasobola kuva mu kigambo aye ekitalo so ojira okutuukawo njira okutuukawo nga bataka bangi abakungaine nga bali kukuba wandulu bali ti omuvubuka akumulingako ng'ali awo ng'asibye oluguwa luli mu nkoto muno ng'ali awo atyaime bulungi nga yegoloye bulungi ino nga nendeke diri kulunguta ng'ali awo ng'afiire nze nkyogeraku nga nkuba omulanga nti abawala abali wano abavubuka abali wano ab'ekyalo bana tutemenkere ako kantu katono ino akaliwa katakutola ku mbeera nolowooza nti kampe mulamu obwensi
oli kutukobera kantu katono ino akekikwana akakalava akakomukwano kantu katono ino katatola mu mbeera yaki byabulamu kwetamu muguwotuka okoba oti nankani anchayi kaneetemu omuguwa banankuba omulanga abavubuka banange n'abawala abaliwa n'abakaali kutuuka abali mu Uganda bonabona mu kinoni waneewaife ekikanga bakyetufunye kino bana ntabayo muvubuka wundi ekabiri akola atyo mami kyeniko ndokubuuza waliko ku mukwano gw'amaanyi yesebo ng'oyenda omuntu ng'owira omwendo yesebo okufa n'okuwona yesebo wawuna ku nkyo n'akuvaamu aye nga wamuga ebirowoozo ebya byona muloyi bwe okiwulira otya mule nkiwulira bubi era kimbisa bubi aye nze ng'omuntu mbaawo n'atyama n'aguma neekubiriza mwene n'atyama kumbali n'akoba nti kankole ki kangume oba omuntu akola kyafuirwa omuntu ngaafuire mu ngeri yetakola ki yetutaidiikwa aye katase omukwano mbaawo n'aguma nti kasita kambeewo nga ni mulamu ndaafuna ki owundi nze nganze omukwano teguneetuza waliko ku mukwano gwene ino wamwenda ng'owera muli omufa ino n'obulamu bwange naye taneetuza kwiye lwaki olowooza otasobola kweyita lwawe oba lwa mulenzi andi nze ndowooza nti bangi nga nze tusobola kwetuga lwa musaada kankobe kuba saa eno ndi mukazi ng'ate abasaada bangi so nze omukazi eyetuga oba omusaada olw'omukazi olw'omusaada oba olw'omukazi mbona oti yerumiza mwene aye lwaki abakyala enaku dino gwalina nigwatayenda amulyako sente abakyala tutuli bayaye tuli bakuzi aye n'abasaada boona mulimu abakuzi abamu n'abatuufu so nze bw'osobola okwidanga ni mujambo yakasente nakwekulira akasente ngaye tomwenda ngaye tikwende buti yoyenda lwaki tojja nakuwa sente laavu eri mu bintu bya mirundi mingi eriyo ey'esente yabaayo n'etali ya sente so osobola okuba n'omusaada awaye nga tomwenda wamutwala ku sente nga tomwenda ekisembayo lwaki tuli kubona nga abaana abatayino bali kwenigire mu bikolwa ebyobwenzi ebintu ebyalinga eby'abantu abakulu era twabona nga omugala atandika ebyobwenzi oba omulenzi nga wiza emyaka eyo 28 3 aye leero n'akaana ka P5 kagana isimu nga kasaba namba lwaki obwenzi bweyongera ddala mu baana mbona oti ekisinze kutwonoonera baana obuzaano bwe bateera abaana ku mativi amwana abamuto yava obuto ngaidi okwekisinga niki yava obuto nga buli kintu ali kisomera okuva ku ki ku TV obuzaano abaana babona obuzaano bwa kintu kikulu abe mu edini singa abere mu episa ya ate ni munumba ensula munumba oyaga abazeyi tulina okwetereza eri abaana baife eneeyisa yeweeyisaamu mu baana omwana omuwala kaneegezeseeku nganzi bwene ebisa n'omwana wange bw'asobola okola ki kweyisa embeera yemba ndi kweyisaamu waka watandikira abasaada nga lwa myaka emeka nze natandika nga ndi wa myaka 18 nga wayanguwa waliwo eyo naki ali ndikweyuna tomala byawaayo tewabyagana nafuna omutuufu kale twogeranga nga tusekamu okwayi nga byanaku bambi eriyo munaife Shakul yavuire mu bulamu bw'ensi yetuze era nga bwetwogera ano poliisi yatuusaira ono bamwagaine nga ali munumba mwasula nga bambi yetairemu omuguwa kikabibwa nti yakolesa isuuka lye yesikera nga omugwa gukwa mulimu amawulire gandagaine nditemberya muzinge wange otunda muzinge aye abantu bagula nze naabire mwene kyalo kino bagula kale bambi embere kyowebaire amayo tigabaire malungi mawulire gabire ga bikobe kwazirana era nga gakanza abantu ab'ekyalo olw'omwana ono omuto myaka 19 abire Shakul eyaseseewo okwetwala mu bulamu bw'ensi obw'okumulobera okupepeya ni mwana mwino omugalo w'emyaka 13 era nga abataka abatuuseeyo wano mu maka babe nga tebakiikiriza wabula ate nga era n'ekyo era nga tebawulirako nga bali kwogera ebitagemagana